Rwamirama Bright Kanyampere, having witnessed the pulling out of all the other contestants from the race. Akachiyo k'ebyobururu karangira Minister Bright Rwamirama nkotine chakanisa. Julius Arni torukure ebyobururu ahabwa district ya Isingiro nwa yarangirira Minister Dr. Bright Rwamirama office ye erukushangwa omu town council ya Isingiro. Dr. Bright Rwamirama Kanyampere is duly nominated and opposed on quite so many factors. Rwamirama birayisimbire abantu mukaga bamwe barugamu habwe papura kandi abandi bamurekurira. Wakana ntimanyisa ngo mu constituency yanjye hari aka president n'aka woman MP Rwamirama abanyisinyiro niwe ndi wa NRM kandi NRM tutera kutwa participate na mutera president kandi mutera woman MP ine furaga yanateraho. Abatura betawuni ya Kizinda nebenda Katare ko Murembe omuri Bushenyi. Abatura n'abashubuzi kurugwa mu town ya Kizinda omu district ya Bushenyi betombwitira bembezi ba district egi hamwe na government yabo kubara kubombekera akatare ko Murembe ko kukoreramu. Babigamba obu Anet Katsime Mugisha yabana ronda karuru omucanga eki. Amasahazo kune bagasara bakagata senye kabisa 5 tukabiri tuganyurwo Kizinda Ketawuni omwanya okukona tukikirizana na meya oyijano kigaruchemu ngukutira hetse kurabamu ejo kwanza turebe watu aletaho cameras ezo kwata bashuma Anshonga ibe y'amashanyarazi Honorable Katsime Mugisha nagira ngo naza kutaye ekitiso cyo gakora okutera karone 2015 byoko kubanza 2026 esande rukwija kuronda ba member ba parliament hamwe na president w'Iyanga akatare ngokuyagamba yona nakukitereza okugirira abantu bekozereki kumkwenda mu mpecuro ya kabiri echo tikikore kirukeho Awa TV West ndiye Abdul Karim Sengendo hamwe na Abraham Muganzi.